assalamu aleykum warahmatullahi weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. En calmini dendagal mo tongoɗum tawata e galle o, debbo e gorko, suka e mawɗo. En calmini jinnaɓe men tedduɓe, en calmini en juurima seeremɓe men hilfamen diine, en calmini sohnaɓe galle o e kuuɓal, en calmini dendagal ɗowɗoɓe en juɓɓiɗi galle o, dendagal addanoɓe en ɗo ko nafata, en calmini ɗumen en juurima. mo tongoɗum tawate ɗo fo hay goto en woppani. bandam men ko artude yewtidde men yewtere nde gadoriɗen alarba kala e oɗo saaha so heedi, yewtere men rendo men e gardugol sokhna Ramatoulaye Sall e Hawwa Thiam keewi addande on yontere kala e oɗo waktu. rendo men hannde nayorɗen ko rendo rewɓe e gonka rewɓe hannde, e pinal rewɓe hannde, e gurdam rewɓe hannde. sen mbi rewɓe hannde noon en paltoto kadi ko moƴƴi ko nde tawno no muusiri fof won kadi ɓe tinani wonta yettaki. eyyi ko ɓuuri hewde noon hannde joofiɗen gurdam ɗam no wayni nde tawno en jii rewɓe hannde ɗeɗo pelle e ɗiɗo tegueji e ɗiɗo turuji e ɗiɗo kewuji mawɗi. kew fof ko tarɓal jamma fusan 3 heures du matin 4 heures du matin. woni hen ni ne mbaala nde tawno so tawi a wi jomum ko ɓalliɗomo tan aɗa waloya toon ko adi balɗe ɗiɗɗe. tawa noon an ka desaɗo, ka kalfaɗo, ka ɓesɗo, ka lortaɗo bandam men aɗa woni debbo. eɗen gandi ko yamira e debbo koyngal ma hoto juut caggal galle ma. enen noon hannde en ƴeŋƴaki ɗum, en miijaki haydara e gueɗe aduna. daranɗen tan koko cohluɗen ko eko cohluɗen ko. debbo fina ñallo e yangue bandam men oppa cukalel mum e galle, oppa joom galle mum e galle, oppa ɓesmumen e galle, oppa dendagal gueɗeji galle foof, bakko sappo sel mum yo wutte mum mawɗo e paɗe towɗe. fokkiti ñallo e yangue arta 3 heures du matin. a miijahi joom galle ma e sohluma, a miijaki ko kewata e galle moon, a miijaki yomi jultu suudam futuro ari, a miijaki komi ɓesɗo cukalonam nana beela e ladde nana lemo jiyani yimɓe e hiiri. foof de a ƴeŋƴaki an debbo. sa are batuji ko an uddata, sa are kewuji ko an uddata. ɓeeta ɗum ko gurdam, ɓeeta ɗum kadi ko hunde fonde wonde. eɗen gandi rewɓe hannde ɓe poɗɗen wiide ene famɗi hannde debbo ma yowmo nawani ñamade e piiye yangue walla piiye tuuru walla piiye ɗiɗo keesuji ɗi Allah fawi en. te foof ko enen liggani ɗum koyemen, ko enen batti ɗum e aadaji men enen rewɓe. sa hani mbaɗa ka wawa, mbaɗa ka alana ɗum damal, foof tan ko bande waɗi mbaɗa. taw joom galle ma alanama ɗum, an a liggahi poste mo joganikomo ɗum, kono noon bande waɗi mbaɗa rewma ha jalta dingiral. bandam men hannde ko ɗo jiɗɗen nayorade. te debbo wiya ko koyngal mum to juut caggal galle, debbo wiya ko yo on faaɗo wona less koyngal joom galle mum, debbo wiya ko yo newande ɓuuɓo ndiyam garɗo fo hippira yara e nder galle mum, debbo wiya ko yo reen ɓesgu mum, ko yo ne, yo ferlo, yo diiño, yo sunno, yo yurmo, yo jaɓɓo hoɓɓe, bakkiɗo sakkos mum ñallo e nder wuuro beele so hoɓɓe gaari caggal nde anda. bandam men mbiyete oɗo debbo ene wawi moƴƴinde e dendagal ko farlina e debbo. hande ko ɗo nayortoɗen nde tawno ne tampini jamanu men, ne tampini gonga men hannde. kadi en jiini yogayi nokkuji kala mo siforaki ni wiyete kay ko wona neɗɗo, beete ko ɗum woni neɗɗagal debbo. beete nde ɗo manore ene foti welde debbo. kaari kayituji daɗata, yangue daɗata, inde daɗata, ko ari fof ko dariɗo ko cirminiɗo. beete ɗum ne nafa debbo bandam men, ko ɗo jiɗɗen nayorade. eyi on ñagama yafuya e kettuki so waɗi perguitte. anni men tan ko Selli Senghor o bandiraɓe kadi dañi hen ko naftori. ɗum noon en gaddani ɓiɓɓe fulɓe rimɓe ranneɓe, eɗen gandi koye kisɗe goni ɗo, goto fo fira faccira adda kadi ko rondino e hoore mum ko naftorɗen. eyyi ko Ramatoulaye Sall Hawwa Thiam garno ɗo yewtidde e moon. moƴƴere Allah e men.